Tala Fou se whapoponga o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei au auli. O iei se whamoemoenga fō mo le whaitau miliona o tamaiti Ausetalia e a fie le tinga ma whale tonu i talinga. O le au su e mai le University of Adelaide o lo whea ngai mani ngā nuenga o lo whaatino le teminei mo se tui pui pui o no mawai se vai fō tū mau mo le whale tonu le i talinga. O Annabelle Taufa sa whea ngai ma mawhitianga ma ti ngā le whale tonu i o na talinga whamatale si o na tina o si ana tamai na le rua tausanga ua wha se furu whao na fia le taringa i le nei tausanga ma walere re iai o na whasota inga ia manisi wha le tonu o turai mai. O le teimi a fia i infections i au le taringa e le to e ai mainu ai na o sina teimi pupu e whesoso njei fuala au tui pe a inu ai to e fo i lawa i le mea masani. O le tui pui pui na ua ngāru rua i nei rau su e ma scientisi le universite o le tari rea o le tele o le mau whaafita au li e whea ngai ma whanau i a fianga i taringa. Pai mai wai aire wha moenga o nga tau ia te tau na amata wha taitainga o ia tui i tangata i te tonu o le isi toru tau sanga. E tō luali ua mōria ma whana whai e lua ua ave leo leo ina ua whetau wa ina nisi o tangata whaatau i se taulanga whaatau le tui se sifo sini na wha matau wai rātou e ila ua ia i a whana. Wala wane leo leo le taulanga whaatau Mount Druitt te o le whae le whewhena nafi na ripu tia nei se vevesi wha peoni tamai tai se tō rua na pā i lima ma anga ia nei se tasi a rima wha o lima i le isi tamai tai wha alala i eise au penga o whitau wa ina mai e wha pe i o se whana. Wai mai nā ngai ese tangata rea mai rea no fuanga a o sa i ringa leo leo na whaiana pu e nā nei le isi e lua se furufo i tausanga i se no fuanga la tāne. E tele o na mōrianga ua whaia. O le isi e ato i eire to lua e lua se furufo i o na tausanga mai Ropes Crossing na pu e murmuriane e leo leo ma mōri ai foi. Wai mai ua te ena uma le tala i tua i la waia mai tutuna i le whaamsinonga i le so. O le company alo umia le pule ino kon karate kilingi po au nanga wha mama i me le pone i le malaita alo le Marvel Stadium ua wha asala nei i le Fair Work Commission i le re sa o le tongi ino tangata whainga ruenga. Wa ta ua le 9 News o wha salanga e tolu se lau tolu sururua afe i wasa lau wona surufaa ua mawane le komisina mo ngā ruenga talawhengai i le mai aiona aveina le company le Key Clean Australia ma isi company e lua sa ia wha whainga ruenga ina i le whamsinonga. Pai mai le ripoti o whaasalanga ua whaia le mai o le suesuenga na whaia, mai roa ia to o luas fururima tangata whainga ruenga Whaamama Stadium, sa le isa o le whainga o tutongi, ma lai titi tupe na maua, to i titi se lau afe le vai ngā tupe au fiai i le lua afe se furufitu. O le whaasalanga na tutongi le Key Clean Australia, e se lau fitu wha afe whase lau lua se fulu, a o isi subcontractor se to o lua na whaasala, e tai se lau se fulu wha afe whase lau war se fulu, ma le se fulu rima afe lima se lau rima se fulu lua. Whaero fo e le sui le company lea le Key Clean Australia, o lātou tari eina le whai unga na mata aupu, ma o lātou i rua i fo i manisi vaenga mo le whare rei atiri, o le au nanga le rumanai. Ua whaatala noa le APC le tamaita i sa kukaina tau mawhitanga na tau sa samiei tangata to tolu ua maririu le Vaston Wai o na masalomia ua ona nai wild mushrooms sa awhia i le mea tau mawha. Whaatala noa e tūstala lea tamaitai mai e tā uailo na mawhatia tele i le tūlanga wa tūlai mai. O lo whaia le suesuenga leo leo le mata upule nei pei o na riputi atu i tala fōwa na nafi, a o lo i se tūlanga tingai na pei le whanemai isi e to o lua na tau sa sami fō i o le ainga la valea, a o le tamaitai e pei o na whaatala noa lau whaasala lau e fast food waru tūsanga o Erin Patterson, o ia o le tama whale tūla whono po le dota i noa, a siuru ngāri e ato ai le to o tōru o le au maari riu i le nei mata upu. Tā ua le ripote le fast food walu tau sanga la leo lo tu mau peo na masalomia e leo leo i le mata upu ma ina ua fasiringia la utu stala sa ia tā ua o ia le isa na ngasala ma e alofa tele i e wa fia o lo faa wau pea le suesuenga. Ma le tala mulimuli ua sao atu le Matildas a Ausetalia i le quarterfinals o le ipo le lalangi le soka ina ua whaia i nai Denmark i le la ta'alonga mata ina le pōna pō. O tamaitai o Caitlin Ford ma Hayley Russell na mawai na isko e lua le au na malo ai i a Core Stadium a e salani le anga i atu le tamaitai ta alo le reia o stadio Sam Kerr o le captain fo i le au. Wha mawina e siria ma le fitu sururi maafe le au mai moa na wha tumuri ai le wha matamata i le marae i le pōna pō o isi tamaitai na tūranga e sero la tau mawhai o Mary Fowler ma Katrina Gorey. E awhala ta alonga o lo siri le Matildas i le tasi le reai, ai tu e maua le isi skoe le awhala na rua ma man malo ai loia Denmark
lua i le ai. O la sasapulu lua le masini nei Brisbane, o la ata aloai le Matildas ma se au a le o Farani po Morocco i le ta'alonga o le quarter finals. Se o tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo yaso.